kianjaye riu bagita mikinduri bagwita mikinduri na ndi ni mantu jambiririe nontu nawe no gavana ambiririe kuringirwo Gituma na ino mporo wakwe wakanya agitire atia etere Mutuma deputy governor na netere kinya MCA wa area na bakuma au riu beta kiutine na ndiku Gituma kingire au mikinduri Gituma ikiareo lakini gavana inyoro na aririe gutena thina muno bagwita kiutine nio bara baugaira gavana mbu baingire mwanka president atonyera gavana akiaragia abera Gituma kiu ate kwenda na uga kiu kia upinzani na uga kuu kwagira atongeria Anthony Mutongeria na gwirite wonde kwe wakanya akaria na bera Gituma kiu ati ukienda mucemanio nejo president angenti muno agitere burana na nda kuigua rage atuma werire gavana ngoja kidogo ugwe ria president angenti gatu na ni mantu ja karire u kumira au na ndi ichigo bia mbunge bionde biegembe na ugu akarire gunde u gavana akaugirwa mbu na mwaka aria kiringairo Gituma na nginya karemo kwario buru gatuge ni ugu akarire atia ukunde tere chiegembe na au etere lakini rutere bakoija kaire rutere rwa South Imenti, Central Imenti, North Imenti gutathuki muno tiga mugutano gwa karire je kainya kugo kuringaringaniro Gatuma na kinya Kailemia Elizabeth Kailemia na agitere atia na aringirwo kiawe inywe na aringirwo kinywe kiawe au mugutano gwara gwa kawera gwa kwe andu barori kama tirantu ya bakai Kailemia ngamwera gitumi kia aringirwo Gituma itonjeso twawe tutonjeso twawe andu bara bathikie tabamwe ngugwa na ibu nuko napokenda mutethia ugakuthana kwenda utethwa na njira njega itire tetherie mburi na aria tharaka ma mburi aringithethwa na njira njega aringirwo we mapema mbere itwa aringirwo tutithina nawe indi tunathina na Jesu ane Jesu bara be obisine Kailemia ibo be kuleta Kailemia thina nema we thina cia Kailemia ni nyingi ma nicho ni nyingi ma oyo kweja utegera uria expectation cia menya gite kiu mbere make akariri ikajuju na kajuju kinywe miaka ikithire 5 antu bamurita na nwene ngugire aritite ari muntu kwaria na kuonekana aritite ngugi kwaria kuonekana kurete nyamiso ada yumba utethia antu gutetera antu mbunge atethiria antu nyene kajuju no tongeretie mutaratara jura jo aethirie mira kimera gigwite kwa andwa na keja kwa mbeca yani kajuju onekana mbunge na mathithione na ichoke kuma au gite kiu gia kariro ikawira mwangaza no athithio ukore acha kurigaria acha gutethia antu bari ndi nontu gitikira kira gugia gukiria antu bara bari ndi baithia no bakinya na bangi bari na kawira itangu giu bwega muno itana ndungu ao thithio ukore akira antu nyomba gitabore atethia bangi na mbio ukore imenya iria ambiririe kinyo itangu gikuoneka na antu bangi round bakuigwa nguge ni kuritika lakini utamwona lakini mbunge wete karwa strength weta ari na mbunge na ari ground lakini no weja ke Kailemia mati ground ti mbunge kajuju kwena Kailemia nama Kailemia nikige tuminguchokera kairi Kailemia kira kura noe inje so baba muthiorongite tunje so tuthiorongite Kailemia tukura mwe kurore nwije muthaura no withro mutongerio mwega lakini njara iro egi igethoro ichu ciena riri wante menya au ntije kwanza jana ndikuigwa kajuju na chokete kairi kwina babiriri kajuju achokete babiriri bachokete lakini amwa kuthuri bachokete kyo gitegiria mpa Kailemia umabura bwibwawe
niki no tu kairemio kaja gutegera gintu kira ranengerwa atongeria wate na tunjesu twawe ni capacity we igita bwega na thithagia manto amega indi thina nyame bango mbuge mega ni ntije lakini thina ara rumene ne menyo ga gutegera ndo che kuya na ikundi mbecha kuya na ikundi nambi baraba batio kubangira ngugira ni antu bakubo obisi no kwigwa na ibwarira gana bobo muno lakini andega kurira ina antu bati buna bugwawe batena bakumutethia kambuge atede na ugekirikani na pointe una ni wale kimu kambuge boka ile miade we gita dedo kwena ume aketha tu ndite gita kinyoka ja kuthira kugura thithagia buti gwita bwage gita rire no urekebishe no kaitira antu bwaga na bakori ruije uja kwambia mwaka wa mbere na nusu no kathia bwega lakini ena kibaruga ena kibaruga no ntu uri mutongeri gwitagia no withiro wina gantu karia antu bakumenya ko bakauga kinyethirwo ati twinjirite barabara ana betu batinga gwa cukuru nio imbacarire abaeja barabara cio tutukurega itenji kana bauge batu tutukurega mbacare ati tweja inyingi ja ire twaeja goingania lakini nacio barabara cietu ure ciatenderere no kuona no monka withiro uri mutongeria wina gintu no kimwe kire antu bakuizi akyo na kire ochiakite akyo na kire nya wota kuromba kura bagakurika inyoka umagitena kyo bakurika nijere ke nkugo mudawara ke ngikwanza na kairemia na nikyo niko thwania thina rane na Nairobi antu bobisine we ukayotegera ja kajuju na tuge ya mama ikundi bireta kwa me ikundi bireta ke mama wikaya tike mama utiri manano murampa mbeja ne antu baku barabara obisine ogeta withire nthaka for example kwina chito kaoshi kwina kaoshi nyingi muno mugera muwe na akiumpe kwina kaoshi nyingi muno mama arugurire ira na ingendera ithire charugurika juju in fact mtu mwambirio kugurira nthaka cia kaoshi na kuoni nthaka babu bakaoshi onto abumbe taira barabara ni aja no burure kaoshi abumbe taira ikajuju no kwigwa ukayotegera ntu bara bonde na beja ito bisine bo andike una nkabutethia una no kwigwa igwa bakiromba itukuromba mubunge uju atongitatia atutethia antu bara bakadil na bona njira chiorongo women rep pale akwi ale amwe na abwe bugeta for example tugikundi kya mibira bukwitite ukaigwa mtura arunga mara abwira akuga akaburetera nguo cia michezo akuga akaburetera mibira no kona nde babu geta bukiuga mamora ale akwi nae na abwe nduko yakugira interview utebio lakini ukoona na ndio itharira ogitira tuge timu ithano antu bara bakeja kigo kairi bakenda kuona bakenda kugo mantu jo bisi eku na no we kura kairemia ni urala ande mbuga ate kumenya antu babende gurukiwe naja bati ora bomu gitira ni bakura mwe kurure kwa mbere matuge kairemia menya kurire aringiriche kyao iyo ma kuga kuromba kuma 2013 2017 no tire aeja gwa abatindanire akajuju amuchinda kawire jari mugeni 2017 amuchinda na 2022 antu baugai mama akoromba muno katumu abaito tukire ni nyamuru nage ategero njara murume ge community na mukuru wawe no na itete ngugi nyingi muno ge community especially ekembe na ara kwao onto bwe wa mutethirie muno campaign-ini kura cheke ao uringiro rimwe kyao ikithirire no kuona ko ri urandike ao gitumba mutethirie 2027 lakini nago koyo wakanya no bwirite kugitata ucionania atiri kinye thro burandingiria kyao ko bwitira ngugi teba inge baringirite kairemia kenda itangugi ikyao lakini nabo antu bara wabaitire nyaka gugi kanini no tuteka bakuringa era tutagujukitie wena potential lakini tukuona una ka potential plan muja muritu yi agwete ndi muciari agwira gwa agakua muno naguo tandetera gicembe ari we yake ukimwe we yangire ndia polisi bas ukona na ndi ukuge ukugeria nandi kairemia kigerio kyawe kyari kanini muno tu umeiya gwate ndi na kuruke
na antu ba appreciate kire athithia lakini no kara muno no keja kwithira wina antu jaba umenya na gwenyago no bwirite kwithira wina uti mutongerio siasa uti network ira ya yombo kwira rira mantu akuthuka tiga bara boka tha wona kira bakuona ira yombo kwira rira mantu atitite bwega network yu ni bwirite kwithira yu mwira obisi ya mugwithia antu baba bari obisi ba muringa nthi nontu akeja kwendelea uenderete utikio kuona makirithia kire kiumba kugitata gutuma antu batigwa kumurikana nakio nukuona bauga mubunge wetu umwe kurwa athithitie kinau ni wagwatirite thai nontu ko umwatha nkeja kuongera kirira giakwa giaku mwira wewe ngwa na chwange antu bara bambirio muchwa nukuona antu bakwigwa na bakosere ndakau jikigwa muntu na to airirie wewe ngwa bati guchoka nawa nontu mbije mutongeria kenda kuga na kwenda connection ingi ruterero ru nyabara bare obisine akawengwa kugita parallel office mantu yariko irenge amonia baba uyu na koserwa una gitirwa meo bagwara mugaira kaire nyakwenda kwira umote muturari ite antu bara bamugira bara na antu bara bakuga they are offended directly by our office bula ndi ba mukuru mwede na kwenda kala moyo kaire menkwera mantu maki wenkwera na ukwani baizima toje zote karibu tu ndiko na kometika kaire mia kwe na point yangu anda uterekangwa kuna tumaye kaire mia tumagala muno kwe na point yangu anda kuwa prando nya atongore bengi mu na kaunti Meru bakimeni ya gavana Kawira Mwangaza bakuwa nakwenda kwa dhurana nyuma ya kuga ko imechama ni I think not menti leo kwa na president wana bakuringa tu baninia baba irorio kama tidantu bakikumentere chiyembe eno point ko na ntigenda ntibati yo kuruga antu wingi kwa kwena mpathu bakwenda kwa dhurana antu egembe na South Menti kaunti Meru buga inguchokia kiu nkona ikyo gikwarirwa muno indi kwina inyampuro nara akiringa akarumbo kara kawe kamoto ndizethera wina gasauti kau kethera gatenderere gatikirwe kagererwe aina ugategere au muga gatiura